Rage yes ni Byiringiro Lag agiye muri Swiss agiye mu Busuwisi mu Swiss ni yagiye mu ikipe itazwi okay kuba itazwi nivo y'u Rwanda sico kimwe nivo y'Uburaya oya Swiss ni na oya ntabwo mvuze ngo ntabwizwi kuko iri mu ciciro cya kangahe nuko nta wayitanga ntabwo barayitangaza yaba APR yaba umukinnyi ku giti cye ntabwo aradutangariza iyo kipe agiye kujyamo waba uyizi se ya amahukuru rero turayahera mu gihugu cy'u Burundi amakipe rwose arimo ariyubaka arandiri mu Burundi mudufitiye iki Burundi tike Burundi ni ibintu bishushe gose cyane tike ugiye kuraba Burundi championnat ntabwo iratangura ariko hari ibivugwa byinshi gose ku migwi itandukanye tike sinzi ko woba uzi wumva umugwi wa Romesaje Ngozi ndawumva ushobora nuko bari we wa mbere ese ubundi mu Burundi imirwi izasohokera igihugu ni umugwi uzasohokera igihugu muri Champions League hari Romesaje Ngozi muri confederation ni bumamuro rayizi umumenyereza mushashi ifise oya ubundi tumenyereye ayo makipe numva araya nayavuba ubundi mu Burundi tumenyereye ikipe nka Vitaro tumenyereye ikipe nka Interstar tumenyereye ikipe nka Prince Louis tumenyereye ikipe nka Muzinga ayo makipe ngo yandi ntabwo tuyamenyereye abanyarwanda niko biba bimeze kuko sinzi ko uzi umugwi wa Romesaje Ngozi no mugwi wa nyakwigendera yahoze ari umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza no mugwi wa ntihenze neza n'umugwi watanguye mu 2009 no mugwi nuwavuba cyane gose ariko mu ibyo 2009 watanguriyemwo TK no mugwi umaze gutwara ibikombe bitari bikeyi bivanye n'ukuntu babateguye tugende turabe hari n'abakinyi benshi bariko bakina mu mugwi serukira gihugu Romesaje Ngozi nayo ni kipe siyo kuvuga ngo ni kipe iri mu gisagara ca Bujumbura ni kipe iri mu ntara kandi ni kipe iri mu Cibitoki oya ntiri mu Cibitoki iri muri Ngozi muri province Ngozi nyene nkuko yitwa Romesaje Ngozi noneho rero kubona ko Romesaje Ngozi iri kirabica bigacika i Burundi nuko ari kipe imaranye nk'imyaka irenga nka 11 none perezida ko yatabarutse yakaba ari nawe wari wayashinze ubu ngubu support ikura hehe ubwo ni madamu wa perezida wayisigaraye nkuko biba bimeze rwose umukuru uwahoze ari umukuru w'igihugu benshi hari ukuntu yari yasize apanze staff iyo staff rero ni kenshi irimo imvukira z'intara ya Ngozi uwo mugwi nyene aho uherereye none rero izishatse ko turavugana n'umugwi wasigaranywe na famille ya nyakwigendera kandi n'abantu bari proche yiwe baba bari hafi gose n'umugwi sinzi uko no kubwira igitangaza wakoze gusa n'umugwi ico no kubwira cyo mu iyo myaka 9 mu iyo myaka irenga 10 ningaye imaze umugwi wa Romesaje Ngozi womenya ko ubufise Premier League zitatu birumvikana niba umurwi burya akenshi cyangwa ikipe ishinzwe na perezida wa Republika akenshi bifite umutahe icyo ni icyambere ikindi kandi ibishigikiwe n'abaturage ego cyane gose tike rero reka ndakwereke ibyimbitse muri iyo kipe ya Romesaje ikipe ya Romesaje amakuru mfise naya ikipe ya Romesaje ni ikipe igomba guserukira igihugu cyacu cy'u Burundi ariko izishatse ko turavugana ni ikipe yarokisha abakinyi batari bakeyi ibakura mu yindi migwi itandukanye hari abo yaje ikura muri za Musongati hari aba izo yaje ikura muri za Bumamuro yo muri confederation urumva ko ari umugwi wagerageje uburyo bwose bwo kugira bwo kwiyubaka kandi umugwi nawo nyene sinzi kuzi umunyezamu wayo hari umunyezamu wayo wa Romesaje Ngozi zishatse ko turavugana niwe asamira umugwi serukira gihugu w'u Burundi kandi umenye ko Romesaje Ngozi nayo ifise umumenyereza akomeye gose sinzi ko wibuka Jimmy Ndayizeye yahora koca no mu gihugu cy'u Rwanda ndamuze Jimmy Ndayizeye kubona rero Romesaje Ngozi ifise Jimmy Ndayizeye ndetse n'amakuru yavugwaga ko ashobora kuza gutoza amakipe amwe yo mu Rwanda ikipe nka Kiyovu yamwisubuzaga sinzi rero niba Romesaje Ngozi zamurekura
ariko sinzi ko Kiyovu Sport yoshobora gutsindira Jimmy Ndayizeye kuko Jimmy Ndayizeye ageze ku rwego rukomeye cyane gose ugiye kuraba nk'umugwi wa Romesaje n'umugwi wifise nkuko sinzi ko yohava ata umugwi wa Romesaje Ngozi ngo agiye muri Kiyovu Sport. Ese buriya Romesaje Ngozi itomboye nka APR sizahagarara muri Champions League nizahagarara muri Champions League iserukiye Burundi bigize gutya bigatombora APR burya urugendo rwayo ntirwaba rurangiriye hano. Oya ntabwo rushobora kurangira ubwo nyene kuko ugiye kuraba ibi bihugu byacu bihana imbibe iyo inkino nkizo zibaye n'inkino usanga abantu bose bakaniye. Oya ariko APR ni ikipe ikomeye Romesaje Ngozi reka nkwibutse gatoyi ntihenze muri 2014 2015 ko uribuka ko umugwi wa Ridike Burundi wigeze guhura na Rayon Sport. Yes. Ico gihe hari muri Confederation urazi ko Rayon Sport urazi ko iwabo banganije kimwe kuri kimwe. Rayon Sport baje Bujumbura batsinda kimwe ku busa. Yes. None Rayon Sport irabandanya. Ariko ntigwibagira yuko Ridike nayo yigeze gukuramwo sinzi kumenga hari ikipe yigeze kuba ari ya kabiri mu Rwanda bakina na Ridike ntihenze umenga ni NTSR. Oya bishobora kuba ari mukura ahubwo. Ntabwo ari mukura ni entre ya NTSR ntabwo bishobora kuba niba atari mukura ni AS Kigali kuko NTSR nta nubwo irabi ya gatatu. Kuko nibuka ico gihe mwaganirije mu Rwanda baje Burundi baratsindwa. Ariko nkawe umenyere umupira wo mu Rwanda urabizi APR ubu ni ikipe ibigomba guhangana n'amakipe nka za Simba ihangana n'amakipe nka za FC Leopard nka za Tusker zo muri Kenya ntabwo ari ikipe ihangana n'amakipe ya mashyashya. Urumva ko Romesaje Ngozi itombo ya APR urugendo rwayo rwaba rurangiriye i Kigali. Oya ico ndiko ndabona co tike igiye kuraba Romesaje Ngozi so umugwi muto twovuga ko ari ryambere wobugiye mwizo nkino ndiko nakubwarigira gatatu. Rero iyo umugwi umaze kuja muri Champions League gatatu ubu umaze kumenyera competition ico nico no kubwira. APR nayo sinzi ko nkuko benshi babona uko yiyubatse nkuko yabigenjeje simbona ko Romesaje Ngozi bopfa kuza ngo baje kuyikuramwo ngo amanota kuko urazi ko ibihugu bihana imbibe ni bihugu tike usanga bikaniranira gose. Ariko iyo bigeze muri rushanwa rya CAF Champions League urabona ko na experience irakonta. Urumva ikipe nka APR aho gutombora Mazembe Tupisa Mazembe yumva yatombora ikipe nk'iyo nshyashya kuko birayorohera biyohorera urugendo rwayo kandi amahirwe menshi nk'iyo kipe yanyu ifite amahirwe yo kuba yatombora APR ifite amahirwe yo gutombora Simba cyangwa igatombora Tupisa Mazembe. Ibyo biri kuravuga nivyo ikipe ya Romesaje Ngozi igomba gutombora imigwi yari yose kuko hari ikintu ntagomba kwemeranya nawe kimwe ugiye kuraba n'ubu ndiko nabigusubira mugiye kuraba imigwi y'ibihugu ihani urubibe ntugire ko naho umwe yoba ari kuri level no yundi ari level nini barakina kandi ukabona ko bakinye ariko uko APR ko yohura na Mazembe yopfume ihura na Romesaje ahubwo APR yohura n'ikipe par exemple nko muri Togo itazwa ari ryambere je muri rushanwa niho yokoroherwa gose cyane. Ariko kuvuga ngo Romesaje ni kipe imaze gusohoka sikipe shasha muri Champions League. Okay, APR ndemera ko imaze iminsi myinshi iri muri Champions League. Ariko twibukanye yuko nabo bari mu ntuze APR nabo bari mu muco bise kugira iki gukinisha umwana w'umunyarwanda. Rego kandi umenye ko mu Rwanda atantara nyinshi zihari. Urumva tugende turabe Romesaje Ngozi ni kipe okay nkuko Romesaje Ngozi utazi ukuntu yubatse tike Romesaje Ngozi burya yatanguye ari shuri ryo mupira w'amaguru. Oya urumva Romesaje Ngozi itombo ya APR inama umugena igira yakwita nka Vitaro kuko uburiya ije yitwa Vitaro niyo yaba ari Romesaje Ngozi ariko ikaza yitwa Vitaro yatsinda APR cyangwa bikaba bya ariko kuba wumva ngo ni Romesaje Ngozi byonyine APR yumva ko ari umwana aho ngaho irashwanya gusa. Ariko tike uri kura hari ibintu tugomba gushushanya nkuko
benshi bama babibona. Reka ndakwereka karorero gatoya. Ejo bundi aho buheze sinzi ko wabonye umumenyereza w'Ubutaliyana. Umumenyereza w'Ubutaliyana yatsinze umumenyereza w'Ubwongereza kubera iki? Ariko amurusha experience amusumbye experience. Machini yatoje amakipe akomeye cyane buryo uriya Southgate iriya niyo kipe nkuru yaratoje ubundi yatozaga mu bana. Experience yamusumbije sinzi ko wayibonye. Nuko umukino w'Abongereza wuze. Nico nagomba rero kukwereka gatoye. Jimmy Ndayizeye numumenyereza azi championnat y'u Rwanda. Nico nagomba kukwereka. Jimmy Ndayizeye numumenyereza azi championnat y'u Rwanda. Kandi numumenyereza afise ibyangombwa bikwiye, afise licence A ugiye kuraba numumenyereza Adil wa APR. None urumva wagereranya umutoza Ndayizeye na Adil. Ariko se none nibafise licence imwe. Ntabwo wabakompara uriya n'umutoza utamateka amateka yaye uyukurikije amateka yaye erega diri ukurikije naho akomoka gusa byonyine iyo wumvise ko ari akomoka muri bihugu by'Abarabu gukomoka ni kimwe ariko ukatwereka ibinyamigwi waba waratwaye niki amateka diri yo basumbya yaje muri APR yatwaye igikombe ariko se Jimmy Ndayizeye nawe nyine yatwaye igikombe ca championnat y'u Burundi. Kandi umenye ko Jimmy Ndayizeye reka turebe yenda Message Ngozi twavuga mu gihe abanyarwanda cyangwa abarundi twumvaga twabavuga ati dusenge ntituzahure n'igikoko APR ahubwo iyo kipe yo ntabwo itinye APR na gato uyumva ko bizaba bikomeye. Reka tuzerebe dutegereze tombora ubundi tuzirebera umupira. Ya na cyane reka tutegereze ariko randiri tutarava mu Burundi harani nka makipe tuzi nka Vitaro nka Interstar nta makuru yazo watubwira. Tike kuri Vitaro na Interstar na makuru ababaje cyane gose kubona imigwi nk'iyo imigwi yaritera ikarisama mu myaka iheze ukabona igisatu ko teravugana nk'umugwa Interstar urabona wakorokeye mu cicaro cha kabiri ariko reka tubararike tugomba kumenya ibyimbitsemwe mu mugwi wa Interstar igituma Interstar yamanutse mu cicaro cha kabiri no kubwira tike waruti ko Interstar yari ikipe ikomeye cyane niyo abakinnyi benshi bazaga babahanga baje mu makipe nka Rayon Sport mu makipe nka APR mu makipe yitwaga nka RFC cyangwa Rwanda FC abenshi bazaga bavuye muri uwo murwi wa Interstar. Ya na cyane nkuko ndiko ndabikubwira Interstar burya n'umugwi w'abafana gose Burundi ariko ni wa mugwi wamamwo sinzi ko nokoresha iri jambo wamamwa akavurumaye igituma ndakubwiye ko wamamwa akavurumaye umwe wese agomba kwitangira itegeko ariko rero itegeko mu mugwi naho gutegura umugwi TK no kuba muri hamwe staff imeze neza apana staff imwe ivuge ikindi ariko sinzi ko ikintu ca Interstar umbangire gatoyi ngomba kubyinjiramo neza aho butaha tugomba kubabwira Interstar kumeze. Ya makuru rero turacyaraho yatohoza aha tuvuye mu gihugu cy'u Burundi mu baturanyi tukagaruka mu Rwanda vuba ikipe ya APR niyo kipe yonyine imaze gutangaza abakinnyi yaba yasinyishije. Ikipe ya APR rero ikaba yamaze gutangaza abakinnyi bagera kuri 5 yasinyishije bayobowe na Mugisha Gilbert alias Barafinda akaba yashyize umukono ku masezerano y'imyaka 2 kuva muri Rayon Sport. Suwo gusa wenyine yasinyishije Nsabimana Aimable kuva muri polisi ayisinyisha Mugisha Bonheur nubundi wari ese ntabwo yari wa APR cyangwa yari wa Heroes ariko wari waratijijwe muri yakinaga muri Mukura ariko yari wa Heroes rero na we APR ikaba yamusinyishije ikaba kandi mu bo yasinyishije harimo uwo bita Kwitonda Arebaka akuva muri Bugesera ndetse na ba Hassan Karera kuva muri AS Kigali. APR ikomeje kwiyubaka ya nasengi yumva irashado ava muri Marine ya uriya mwana w'umuhanga cyane gose ya APR rero ikomeje urugendo rwo kwiyubaka. Ese Landry yubona APR ukabona naba bakinnyi yaguze ubona APR yaguze nabi yagiye ku isoko bayituriye cyangwa byagenze bite?
icambere cyo tike ico ngomba kuvuga ku mugwi wa APR ugomba guserukira igihugu cy'u Rwanda. Numugwi tugende kuraba mu myaka ishika 5 numugwi ataho wigeze ushika kubera iki kuzana na system yo kugomba gukinisha abanyarwanda. Si ya APR tuzi inyuma yakinisha abanyamahanga yatanga ivyishimo abafana bakumva ko baryohewe cyane gose ukumva bakubwira ngo ni nyambare mukandagira ni sinzi nyiramukandagira niyo urukurantegera noneho rero nyiramukandagira mu kibuga urukurabyumva kikarasi imitutu n'imitutusha cyawumva rero izisate ko turavugana APR kubona yazanye iyo system yo gukinisha abanyarwanda nta musaruro wigeze uboneka gose kandi ugenda urabo ubu muri recruitment y'abanyarwanda ubu umunyarwanda arazimbye gose kubera iki kuko nibo bahaye ikibanza imbere gose tugenda turabe APR mu myaka 5 burya ntirarenga mu matsinda kubera iki tararengeramo kubera iki ntirarenga mu majonjora ngo ujye mu matsinda muri iyo myaka ariko amatwa nsomera ico ndumva ko basa n'abarambiwe ni system barimo oya ariko ejo bundi afande Mubaraka n'ubundi yarongera ababwira ati iyo gahunda ntayihari kereka mwebwe mwitwaye nabi yabwiye abakinnyi ati gahunda ntayihari atari ku ikosa rimwe mwakora bishobora guhinduka ariko none tikereka ndakubatse ikibazo gatoyi okay kuzana system yo gukinisha abanyarwanda ico ngomba kucumva gose siko none TK kubona ugiye kuzana nk'uwitwa Mugisha Bonere ntabwo ntarigera kina match international ariko ubona aje gufasha iki APR oya sina Mugisha Bonere abantu bose batangaye kwitonda areba kabiraboneka ko ari umukinya agomba kuba mwiza cyane ni umuhanga ariko kuba avuye mu kipe ya Bugesera ni kipe Bugesera iconzi coco yaje muri ya makipe 8 nihenze yego ni nziza cyane ariko umenye ko kubukinira mu gihugu cyawe udafise experience yo gukina muri amahiganwa internationale ntugire ko biza kukorohera iyo mugiye muri Champions League ariko APR n'ubundi abakinnyi irabasanganywe yari basanganywe yenda nuko iri kongeramo amaraso masya tukavuga ko aba bakinnyi yongeyemo ari amaraso mashya ariko ukibaza uti ese aba bakinnyi bakwiye gukina mu ikipe nka APR ikipe ivuga ati noneho intego dufite no kugera mu matsinda aya aho ntishobora kwemeranya gose kuko umbwiye ko ari kipe iri kitegura kuja mu matsinda sishobora kucemeranya gose none duhere kuwa mbere duhere kuri Mugisha Gilbert ntumwemera muri Rayon Sport Mugisha Gilbert yego n'umukinyi ariko n'umukinyi wo ku niveau ya championnat y'u Rwanda uri kuranegera siko ntari ku niveau yo kuja gukina imikino international tugiye twamugisha Gilbert niyenze muri Rayon Sport yaramaze imyaka ine ariko Rayon Sport imaze gusohoka muri iyo myaka ine ndakubwiye iheruka gusohoka ryari iserukira igihugu oya yarasohotse ahubwo twakwibaza ati Mugisha Gilbert muri Rayon Sport APR muguze kubera afite ibitego bingaye muri Rayon Sport ubundi ikipe igiye gusohoka ubundi turareba tukavuga ati igiye irebye umukinnyi wa undi top scorer tuvuga ati muri Rayon Sport Mugisha nta nubwo yakinnye imikino myinshi Mugisha none aje kubafasha uretse umukino yenda wa Bugesera yigaragaje kandi nabwo agahita avunika Mugisha Gilbert ntabwo yakinnye imikino myinshi gusa mu Rwanda ukubona nta bakinnyi bahari ikintu twavuga nta bakinnyi b'abanyarwanda bahari bari ku rwego nk'urwo APR ishaka kugeraho kandi APR yariyemeje gukinisha abanyarwanda aho ndakwemerera cyane ikindi kandi nabonera yaguriye Mugisha Gilbert yaba umusimbura mwiza w'uyu muhungu ugiye kujya mu Bubiligi uri araju ni Byiringiro Lag agiye muri Swiss agiye mu Busuwisi mu ikipe itazwi okay kuba itazwi nivo y'u Rwanda sico kimwe nivo y'Uburaya kandi Swiss ntabwo mvuze ngo ntabwizwi kuko iri mu ciciro cya kangahe nuko nta wayitanga ntabwo barayitangaza yaba APR yaba umukinnyi ku giti cye ntabwo aradutangariza iyo kipe agiye kujyamo waba uyizi se
ntayo nzi neza sinzi amakuru ye yayo neza ariko biravugwa ko ari umugwi umwe uri mu cicaro ca kabiri mu Busuwisi. Ya iryo ni ibanga rero APR ikunda kugira cyangwa n'abakinnyi bayo tukaba ikipe tutarayimenya ariko akaba uyu Byiringiro agiye gukina mu ikipe yo mu Busuwisi cyangwa akaba ariho agiye kuzakora test. Rero Mugisha Gilbert akaba bavuga ko ashobora kuba yaba umusimbura wa Byiringiro. Ubwo rero undi mukinnyi ni Nsabimana Aimable. Ariko Nsabimana Aimable oya ikishekeje Nsabimana Aimable APR yari yaranamwirukanye. None se imugarukane iki arashoboye ubu iyi ni kipe ubona ko igiye guserukira abanyarwanda ya iza ikiza na Nsabimana Aimable baramwirukanye ja muri polisi. Oya nakubwiye ati ikibazo kiri ku isoko ryo mu Rwanda nta bakinnyi bariho nta bakinnyi bahari. So niyo mpamvu APR ishobora kuba iri gusubira kubo yari yarirukanye cyangwa kubo itigeze ishaka gusinyisha kuko nk'ibona umuntu ikipe nka APR isinyisha Karera Hassan cyangwa nk'icyo kintu kumva ekipe ya APR isinyisha Karera Hassan ego AS Kigali twemeranye ko iheruka gusohoka ariko n'ubundi muri AS Kigali ntabwo yakunda kubona umwanya yaronka umwanya yawubonaga. Igituma atawuronka niki ni kubera AS Kigali yo yiyemeje kugira iki gukinisha abanyamahanga. Oya si yenda tuvuge n'ibyo ntabwo APR ntabwo ari ikipe APR uko tuyizi ntabwo ari ikipe yo kugura umuntu kuva kuri bench nguje gukina muri APR. Icyo rero akaba ari cyo abantu bari kwibaza cyane bavuga ati ese iyi APR yahize imihigo ko izagera mu matsinda tukabona iri kugura gutya bimeze bite. Ikindi kandi abantu bari kugaya APR ikipe ya APR abantu bari kuvuga ko APR iri kwikubira isoko cyane. None se ticket ndiko iyo urebye usanga APR ifite abakinnyi barenga 25 cyangwa abakinnyi 30 barenga. Ariko hari ikintu tutemeranya cyane gose nk'abarongoye umugwi wa APR uzigitu kubera iki bakubwira ko bafise intego yo gusohoka. TK gusohoka kwabo uriko ragara kujanye uriko ravuga ngo ufite amafaranga ragara kujanye ofisi intego y'ikugira iki y'ugusohoka ragara kujanye Thierry Manzi arakujanye umudefenseur mwiza cyane ariko iriya ni business. APR iri gushora amafaranga menshi muri aba bakinnyi urebe nk'ubu nk'uyu nani uyu yasinyishije umukinnyi nabonye ko igiye kuzajya ihemba miliyoni buri kwezi. Uriya Jabel igiye kuzajya imuhemba miliyoni. None ukeka ko nitagurisha abakinnyi bandi ayo mafaranga ukeka ko izayakura? Ya tugomba kwemeranya nk'uko bavuga ko bagomba gushika mu matsinda siko. None ugomba gushika mu matsinda uriko rasohora Manzi Thierry ukora sohora Byiringiro Rage tugende turabe TK na Anje Mutsinzi igisatsi ko turavugana niba ramenya kazoza kiwe ariko uri utakaje Manzi Thierry nanje Mutsinzi yari defense ya mbere yumvikana gose. None se uri kurambwira ngo ugiye kurondera ngo Basayimana Eric abona ko APR izoduserukira mu vyerekeye iki? Nawe se ugiye kuvuga ko itazarenga i Nairobi? Reka nkubwize ukuri APR ahubwo arabavuze ati none nta nubwo ari Nairobi nta nubwo ngo izagera igatuna nishobora ibarikira mu system kuvuga ngo ariko akinisha umwana w'umunyarwanda nta bakinyi u Rwanda rufisi zisatu ko turabana bari muri iryo championnat yo mu Rwanda nuja kugenda kuraba usanga ari umunyamahanga. Tugenda turaba abinjije ibitsindo byinshi muri championnat y'u Rwanda nabakisa abanyamahanga n'abanyamahanga ariko ikipe iyo yihaye gahunda kandi ntabwo wajya mu byo abayobozi babihaye gusa bo intego bihaye ni ukugera mu matsinda kandi ikintu muri football ibintu byose birashoboka. Reka rero turebe uko bizagenda. Ikipe ya APR nuko bimeze nuko byari bimeze yaguze ariko hari n'abakinnyi bayisohotsemo na cyane ari abakinnyi bayisohotsemo. Gusohoka kwabo bakinyi bishobora kuba benshi bavuga yuko bagomba kugira iki bagomba kuba batumvikanye cyangwa abashaka kugira iki abashaka kuja kuronderera ubufahandi nka Dani Usengimana yamaze kwisohokamo asinyira polisi. Ariko Dani Usengimana tugiye kuraba numwataka mwiza cyane gose. Oya ntabwo yari umutaka wa APR ariko se uwundi muwataka bagiye kuba
barushisha Dani Usengimana yo baro APR ifite abataka batyaye ntabwo arico nariko ndemeranya nawe igituma uri kurambya ko APR ifise abataka bameze neza basumbya Dani Usengimana afite ibitego bingaye muri APR kuba afise naho turaraba aho bamukinishije kanga no impamvu batamukinishije nyine rubura umutoza nuko ni nayo mpamvu ariko baramuretse akagiye ariko twemenye ko Dani Usengimana nawe afise experience yo gukina izo za Champions League afise experience ariko uri kurambya ngo uri kurazana ngo bamugisha Gilbert iki uri kuranegera ntarakina match nimwe ya international yagiye kuzana umusaza wa experience Kagere Medi igane jigo rikomeye ko Medi Kagere no ataka komeye gose muri East Africa Community ico ndacemera gose nawe ari kwimukwe kuri bench ya Simba none se ugenda urabe benshi hari abasanze uyu mukinyi wo mu ataka wa APR yaheruka kugura Jack Tuyisenge ariko uwo mwaka naco yabamariye nawe abishoboye kuba yarahuye n'akabazo k'imvune ariko Jacques Tuyisenge nawe ari mu babaye flop muri APR kandi hasohotsemo Rwabugiri Omar ndetse hasohokamo Mushimimana Mohamed ubwo rero abo n'abakinnyi APR yaririzinze cyangwa basohotsemo bakigendera bakajya kwishakira andi makipe twongeye kuri abo nka nkuri ya mukinnyi wagiye gukina muri uriya wagiye gukina mu Busuwisi ukongeraho Manzi Thierry tutaramenya n'ivya Ange Mutsinzi nawe yigeze asinya amasezerano nta nubwo bigeze bavuga ko bamusezeranye amatwi ansumira kubegereye Ange Mutsinzi barakubwira ko Ange Mutsinzi igituma yase gusinya amasezerano muri APR kandi baravuga yuko batatandukanye ariko nawe ntiyigeze asinya hari imigwi iramurondera Ange Mutsinzi yango haramirwe y'umubano ugenda urabe Ange Mutsinzi muri cane yakinye neza cane gose Ange Mutsinzi amatwa nsumira negereye bamwe bagendana na Ange Mutsinzi barakubwira ko hari ikipe bataratangaza ikipe yo muri Maroc ikiramurondera n'ikipe yo mu Bubiligi ziriko ziramurondera izo zose n'amakipe ari karamona nico gituma tuko turabona Ange Mutsinzi atariko aremeranywa nico gusinyira APR tuzabigarukaho rero nabo bakinnyi uko bajya mu mahanga ariko akenshi usanga abakinnyi bamaramo nabo usanga niba hagiye 60% cyangwa 70% akenshi nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri baba bagarutse urabazi ba Emery Bayisenga bari bose bari baragiye abo uyu bamuhajiri benshi cyane bari bagiye ariko ugasanga nyuma y'umwaka cyangwa ibiri baragarutse urumva ni cakibazo nyene cimirire mike y'abanyafrika bari muri East Africa Community ntushobora kumbwira ko ugiye kugira test kakonane tugende turabe APR bugiye yarungitse abakinyi benshi gose kurungika bamwaje bikabananira kurungika Omborenga Fitina uramwibuka Omborenga Fitina bagatwarana Rwatubyaye Abduri Rwatubyaye ariko arakina ubu ameze neza cyane gose ariko yagiye ari muri Rayon Sport barakubwira ko ngo Rayon Sport nguri kurayikinira ngo ukaronka ikipe uja hanze ngo bigute Rayon Sport urumva iyo umeze neza ubundi muri Rayon Sport niyo mpamvu ubona umukinnyi umeze neza muri Rayon Sport apera kenshi ihita imujyana burya rero Rayon Sport igomba kumera nka Vitaro y'u Burundi burya Vitaro iyo uciye mu maboko ya Vitaro y'u Burundi ukagenda gukinira hanze y'igihugu cy'u Burundi uvyitwaramwo neza Vitaro yarekuye abakinyi benshi uzi cyane gose abitwa ba Yamini Selemani sinzi kubibuka icyo kiganiro reka nacyo tuzagikoreho cy'abakinnyi b'abanyarwanda akenshi usanga baje mu makipe aho bashika hose akenshi ahubwo icyo ubundi akenshi bakunda kujya mu makipe atazwi reba nk'uyu Manzi Thierry ngo agiye mu kipe ngo yo muri Georgia ariko irikihitana itike yo kuja muri Champions League ejo bundi erega urumva zara makipe abari nka zira zo muri Djibouti urumva ukumva ni tuvuge nko muri Afrika urumva ikipe ngo yo muri Djibouti ifite itike yo kuzakina Champions League Afrika urumva ihura na Zamalek uwo munsi kaba yavuyemo bikabiraraye urubundi numvaga niba ugiye kureba gukina wareba igihugu ugiye gukinamo kwanza kiri ku mwanya wa kangahe kimeze gite mu mikinire championnat yabo imeze ite
nibura umukinnyi wiyamini kuko biragenda ugakina umwaka umwe imyaka ibiri ukaburagarutse na cyane niyo mpamvu yenda usanga n'abanyarwanda ugasanga nta munyarwanda kujya uzabona umunyarwanda ukina mu cyiciro cya mbere mu Bubiligi ni ikibazo, kujya uzabona umunyarwanda ukina mu cyiciro cya mbere mu Bufaransa ni ikibazo, kujya uzabona umunyarwanda ukina mu Bwongereza byo byabaye amateka na cyane uko uri kurabona nk'uko abegereye shampiyona y'u Rwanda barakubwira yuko shampiyona y'u Rwanda irimo amafaranga ariko kenshi abanyamahanga nibo barimo benshi. Noneho rero ugasanga umunyamahanga ari wagiye hanze niwe agize chance y'ikigiriki yo kubandanya gukinira w'iburaya. Tugende turabe no example gatoyi tugarutse kwabo bamo Hajiri, tugarutse kuri ba Fitina, ugende kuraba n'abayiranzi bara bose bagiye bigarukira nyuma y'umwaka baragenda bakagaruka ariko izi sati ko turavugana sinzi ko uzi umurundi yaciye muri Rayon Sport yitwa reka abarundi bo ntukabavuga, abarundi barikukiye, abarundi usanga bafite amakipe meza i Burayi kurusha abanyarwanda. Turi rero tuvuye mu Rwanda reka dukomereze muri Afrika hari ahe makuru? Muri Afrika ikiriho TK nuko umunyabigwi abanyafrika bose bazi Samuel Etofisi benshi bakunda kumwitwa ngo Fils Dodi, sinzi kuvyihuka. Samuel Etofisi no mukenya kanyuzeho kandi abanyafrika no bemera mu makipe za Yitegurira. Mwibuka tsinda igitego Arsenal kuri Champions League kumva bose uko bashobora kumva. Samuel Etofisi rero yakeje umugwi serukira gihugu w'Ubutaliyano, igihugu yakinnye muri za Yitegurira. Ico gihe yaravuye aho muri Barcelona ari muri nyamuzanye kandi niva yo muri Barcelona gushika muri Yitegurira ko urazi ko hari haciyemo ibintu byinshi by'ironda ruha. Urumva ko ategerezwa kugira ategerezwa gukeza igihugu c'Ubutaliyano. Na cyane inshuti zacu gukurikirana amakuru yacu kuri Soka 21 abarundi aho muri hose. Atiki rero rero izisatu ko ndiko ndakubwira yashimiye umugwi w'Ubutaliyano cyane gose, yawushimiye arabashimira arababwira ati mubandanye mushika ku byo ese kuki yashimiye abataliyane kandi nawo mu Bwongereza arahaciye nuko yabaye mu Butaliyane cyane uko ari inshuti na Mancini. Buriya we ngo na Mancini ni inshuti cyane, yigeze no kumushaka kumusinyisha igihe bari muri Man City. Uribuka ko icyo gihe Samuel Eto'o bashatse kumuzana ariko akaba hari ikipe yamuhaga amafaranga y'umurengera cyane yo hariya mu gihugu cy'Uburusiya yari yitwa Anzima Kachikara. Yahembwa amafaranga menshi cyo gihe yagiye kuri level, bivuga ko yahembwaga 600 kundwi. Yari afite amafaranga menshi gose kubwira ico gihe n'aba Cristiano Ronaldo bose n'aba Messi ntibigera bamwegera. Nuko rero ubwo ngubwo yabashimiraga kubera ko batwaye Ero. Tuhite dusimbukira no muri Ero hejuru y'Iburayi aho Ero yarangiye mu marira menshi y'abongereza mu byishimo byinshi by'abataliyane. Ibyo twabivuze ati Ubwongereza no kwitonda cyane kuko Ubutaliyane burakomeye cyane hagati mu kibuga. Ubutaliyane bumeze neza cyane, naye nabikubwiye nkubwira ati uriya mutoza na sita ukabona atangiye ibintu nk'ibyo yari yakoze ku mukino yabanje byo gushyiramo umukinnyi iminota 10 agahita yongera akamukuramo bwo kutametiriza mediane y'abataliyane. Biriya nibyo nakubwiraga ati aravamo, kandi koko niko byagenze. Ikipe y'abataliyane nubwo bayibanje igitego hakiri kare ariko baje kukishyura ndetse baranabatsinda ku mapenalty. Si cyo rero kuko icyavuzwe havuze inkuru cyane, inkuru zavuzwe kubakurikirana umupira w'amaguru nk'umutoza Mourinho yavuze ati uriya mutoza niwe wivanishijemo. Yavuze ati ntabwo wasiga Rickshaw, ntabwo wasiga Sterling, ntabwo wasiga Stones ukabasiga hariya bari ukabwira Sakati jya gutera penalty ya nyuma umwana ugitangira utamenyereye amarushanwa nkariya ndetse kuri finale ukavuga ati genda uterera penalty. Abantu bose
yaba na Rio Ferdinand wakiniye ikipe y'Ubwongereza ndetse akanayibera myugariro nawe yabinenze cyane. Landry nta wundi muntu wabikomojeho. Tike igiye kuraba ba Rio Ferdinand icyo batangaje na ba Jose Mourinho, hariho ibyo ntagomba kwemeranya nabo. Gufata icyemezo gutera penalty nibaze ko atari umumenyereza avuga ati naka na naka tera, burya uwutera penalty nuba avyiyumvamo. Ariko ikibazo umva ikibazo ukuntu ikintu cyabaye, yakuyemo abakinnyi bari gukina, urabyumva, arazanamo abakinnyi bashya. Ubonye ko ku umunota nyuma yinjijemo Rashford akizidamo uriya Sancho. Abo bose rero ahubwo Tike mumbabarire gatoya tumanze nkuko warukije kubivuga. Nibaze ko umumenyereza w'Ubwongereza yivanze mu gutsindwa k'Ubwongereza. Yes, nibyo nyine nabo ba Mourinho bavuze, abo batoza bose haba n'abanaliste nibo bavuze ati uramutoza yikuyemo, niwe wivanyemo, kuko yakuyemo nka kapitene wa Liverpool uriya Henderson yamukuyemo kandi niwe muntu nawe kuri penalty ye ntiwapfa kuyifata, ariko byagize gutya iminota igiye kurangira abamukuyemo ashyiramo noneho n'uwo yashyizemo arayihusha. Erega Tike ugiye abataliyano batatse Ubwongereza hamwe na kocha w'Ubwongereza avuga ati ibi bintu ndiko ndabona nibiki. Tike hari ikintu jewe ngomba tumanze tuje ko gatoyi nk'iminota mikeya. Tike kubona umugwi w'Ubwongereza iyi generation yabo ni generation nziza cyane gose. Poste par poste bafise abakinyi umwe wese agomba gukina kandi ametrize. Tike kumva nk'umugwi wa Manchester United uriko wiruka kuri transfer ya Jadon Sancho, ukabona umukinyi nk'urya Jadon Sancho ivyo yakoze mu mugwi wa Dortmund, ukabona ivyo amaze iminsi yerekana, ukamushira mu kibuga mu minota y'118, ugafata Rashford nitara yigendera mu gihugu cy'Ubwongereza ukamushira mu munota w'114. Ariko Tike ariko abo bakinnyi babiri n'ubundi uvuze n'ubundi nabo basanzwe batanakina, yari kuva rero yatangira akenshi bakunze kugaragara bari kuri bench. Nico gituma muri kurumva ba Jose Mourinho bariko baravuga ivyo bintu, ba Rio Ferdinand bariko baravuga ivyo bintu. Ntushobora kumbwira ko Jadon Sancho izisatu ko turavugana ko ari umukinyi yoba aje gutera penalty. Ntushobora kumbwira ko Rashford ari umukinyi yoba aje gutera penalty. Ivyo ntushobora kubimbarira. Gutsindwa k'Ubwongereza ndakubwije ukuri ko kocha w'Ubwongereza bifisemo uruhara. Ya nuko byagenze rero, ariko ikintu cyabaye cyangwa cyababaje abantu bose, hari abafana badashobora kwakira intsinzwi cyangwa bakumva ko football atari ibintu by'intambara cyangwa ibintu muri football ibintu byose bibaho, aho abo bakinnyi babirabura bakina mu Bwongereza harimo bita Sterling, harimo Rashford, Saka ndetse na Sancho, aho haba ku ma Twitter haba ku ma social media cyangwa abari inyuma ya stade byagaragaye ko bakorewe irondaruhu, aho baririmbiwe indirimbo nyinshi cyane, aho babwiwe amagambo akomeye cyane ati abirabura n'ubundi nta kindi mwamara, mukwiye gusubira muri Afrika iwanyu mukajya guhinga imineke, cyangwa n'ibindi byinshi cyane bababwiye babatuka cyane. Ibi bintu bikaba abantu bose babyamaganye bavuga ati ubu ntabwo ari ubumuntu, ntabwo ariyo football dukeneye, gutsindwa bibaho, umuntu niba watsinzwe ugomba kubyakira, ntabwo ari ugutuka abantu. Ni mu gihe abo bose hafi ya bose bari barase penalty, Landry penalty yose yaraswe, bivugwa ko yaraswe n'abirabura. Rero abongereza ntibabyakiriye neza, kimwe n'abakunzi ba ruhago bamwe na bamwe, abafana bakaba rero bakoze igikorwa kigayitse cy'irondaruhu kuri aba bakinnyi b'Abongereza ariko bafite amamuko muri Afrika. Sinote bagose cyane ukuntu Ubwongereza bwavyitwayemo, na cyane singomba kuvuga bose. Icambere Tike tugenda turabongereza bamye bafise ako kantu kukugira iki kugucagura. Kubona umugwi w'Ubwongereza bavuga ko urimwo abirabure, tugenda turaborobohoro nko ku rugero rwa 70%.
abirabure bariko baravuga ko abo birabure bariko baravuga nibo babahaye intsinzi nibo babashikanya aho bari ibitego bibahetse bo byose si Sterling ni Sterling no so umwirabura yaba ma assist yatanze assist atsinda ibitego ariko ni umwirabura kandi baramusingizaga ariko yakoze aka mistake gake ni ikibazo kiri mu Iburayi nta nubwo ari Sterling wenyine abantu benshi barabivuze uzabone Balotelli yigeze gutukwa cyane uzabona abakinnyi ni benshi babatutse bakina ba Daniel Alves ba Samuel Eto'o uribuka yigeze kuva mu kibuga baringinga arabyanga yanga benshi gose hari n'umukinyi twa Mariga sinzi kumubona kina muri FC Porto naho nyene bamugiriye ivyo bintu arasohoka aragenda bigenda byibuka wari umukino FC Porto yari yakinnye na Victoria Guimaraes baramututse bigera naho afata intebe ashaka kwikubitwa umufana ariko TK ibi bintu byo biko bamubwongeza twibukanye ko atari gambere bibaye oya ibi bintu byironda ruhu ntabwo ari ubwa mbere uribuka uriya munyabrazil wakiniraga Barcelona wakinaga kuri kabiri ninde Daniel Alves bigeze kumutera umuneke bamuteye umuwi barawumuha neza ahita nawe arawitorera ujya arabereka ko ibyo bariko barakora ko bitamurada ishinga we yaje kwicira kanoti ariko bira bintu sinzi ko ntabwo nzi ko abazungu burya naho niho hantu batsindirwa ubona ko bigira nkaho ibintu by'irondaruhu babigendeye kure ariko sometime iyo kazamutse ubona ko ari ikintu kibarimo ari ikintu kiri mu maraso yabo ariko se kubona bijya bintu babikora kujya TK sinzi ko novuga ko ari amaraso basogokuru babo baba barabashizemo kuko iyo baronse defete no bakunda kugira bijya bintu tugende turabe sinzi ko wibuka umukinyi nyine ni kakani yari yitwa Dembaba yakina muri Chelsea ivyo byose barabimukoreye nta muntu wese w'uburuko yirabura batigera bagomba kugira iki hanageze na FA igerageza uburyo bwose bwo kubigwanya burya kubigwanya kwabo iyo batabihagurukira kubigwanya gose nk'ubu no kubwira ko babigwanije nka 30%. Izisa rero ko baba bariko bagira nk'abijya na cyane umenye ko finale yakinewe Wembley iwabo w'abafana wa England oya bari banze polisi niyo yagize bari banze kuva no kuri stade byabaye akaduruvayo kabije nyuma yuko ubwongereza butakaje igikombe sinzi ko abongereza imico nk'iyo boyibandanya uko baraye babigize kuko baracari mu rugendo bimirije kuja muri World Cup bagomba kuyijamo none weretse ko Sterling ari umwirabure ukereka bukayasaka ko ari umwirabure urumva ko naho nyene ko ibintu bitaba bimeze neza oya ikiza umukinnyi wa football nicyo kiza cy'umupira w'amaguru football ibyo byose aba yarabirenze bibaho ngaho aragenda akabyibagirwa akarelaxa kuko cyane ko niwo mwuga wawo niko kazi kabaho umugati bagomba gushiramo fair play no bo ngayo nguko rero ngayo nayo makuru twari tubafitiye nje na TK na Landry Mandez kora subscribe kora like ndetse comment na share kuri Soccer 21 murakoze cyane naho utaha